Assalomu alaykum bir tuğanım. Men hazır bir kızık bayan aytıp bermekçimin. Teması rızkını Allah'tan sura. Anda emese koңul koyup bu bayandı uğabız. Bir jolu bir padişa şaardın köçösündө can jokörlөрü menen ketip bara jatıp, kayır surap oturgan iki adamды gördü. Kayırçının bir öğüsü padişanı taanıp kalıp, ordunan tura kalıp, "O ulu urmattуу padişam, maga rızkı berip bay kılыңызчы. Акчаңыздан biraz taştay ketpeysizби?" dep koşamattana kıykıra başlaydı. Anın sözün ukkan janındağı kayırçı, "Koy, antip süйлөбө. Rızkını berүүчү Allah. Bay kılуучу da, kedey kılуучу da ошол zat. Kudaydan kork," deydi. At üstündögü padişa alardın ekөөнүн da sözünü ukat. Бирок токтобостон ötüp кетет. Özünün хан sarayında oturup баягы кайырчылардын sözü esine түшүп, rızkını padişadan emes Kudaydan sura деген kayırçının kebine özünчө ardanıp, özünün baylığın, ырайым көрсөтө ала тургандыгын тиги кайырчыга далилдөө максатында bir nandın içine oğur altın kuymasını saldırıp bışırууну buyurat. Ertesi atayı janagı жерге barıp özünün rızkı suragan kayırçıga nandı taşlap ketedi. Padişa үйүнө келип, күнү бою алтынга ээ болгон кайырчы жанындагысына, "Көрдүңбү? Падыша мынтип эле рызкыны берип коет," деп мактанып атканын көз алдына элестетип кудуңдап жүрдү. Эртеси алардын абалын байкап коеюн деп, падыша кайра ошол көчөгө жөнөйт. Барып көргөн көзүнө ишенбейт. Кечээ алтын катылган нан берген кайырчы отурат, жанындагысы жок. "Хан ага, сен дагы эле отурасыңбы? Кечээ мен сага ичине алтын толтурулган нан берип кетпедим беле?" десе, тиги шорду, "О падышам, мага айтып койсоңуз болмок да. Наныңыз оор болгондуктан бышпаган нанды не кылам деп тиги келесоого 1 динарга сатып жиберипмин. Мага дагы ошондой нан бериңизчи," деп жалдырайт. Анда падыша, "Сен эмне билбейсиңби? Рызкыны Кудай берет. Мындан кийин шеригиңе окшоп Кудайдан сурап жүргүн," деп баса бериптир. Bir tuğanım, эң берешен зат Аллах экенин эстен чыгарбайлы. Баян жаккан болсо, жакындарыңызга бөлүшүп коюңуз.